ngasi nungdarang phong khiba tungan ba se phong singdigi maru oiba pawsing khongatcharaga mayam da share tawjagi ahan bada Manipur gi oiba ngasi pung kun ga mari gi oiba COVID-19 update mayam da share tawjagi ngasi nungdarang pung mga phogi data da press release number 247 government of Manipur COVID-19 kamal kantur room dagi thadorokpa press release na makatari ngasi pung kun ga mari da miyoi sani ga taraga nipan COVID-19 na positive oire general population dagi sani ga taraga nipan sigi manungda samaga kun amadi nupani aduga miyoi maudraga nipan amana nupini haidi aduga atopa miyoi mari Central Armed Police Force dagi CIPF dagi COVID-19 positive oire haidi aduna apunba COVID-19 positive oikiba ngasi Manipurda miyoi saniga kungani thoi oire aduga ngasi COVID-19 positive oiragliba miyoi singsi general population dagi Imphal West dagi Marfu Imphal East dagi humdraga nithoi Thobal dagi kunthra nithoi Bisnupur dagi taramathoi Kaksing dagi ani Tamenglong dagi mga Urkhul dagi mari Surshanpur dagi taramathoi amas None dagi amani hairi aduga makhoi singsi myam hana dumaina local transmission ngatani so hairi aduga makhoi ge lokhat phamthopa section thorang sing covid care facility da shift tawkre contact tracing amasum containment zone lakthopam thokpa section thorang sing loinamak lokhat kre hairi adu ngasi pung kun ga mari da mayam yamna lebak thi boina Manipur yamna miyoi taret COVID-19 na positive oiduna sikhre ahan bagi sina mayam sai humdra manga sure mahak nupani mahak Imphal West tagini ani subusina sai humdra manga sure masu mahak nupani mahak na Imphal East tagini ahum subusina sai humpu tare sure mahak nupani mahak Imphal West tagini mari subusina sai marfu sure mahak nupani mahak Imphal West tagini manga subusina sai Yangkai nipan sure mak nupani maksu Imphal West tagini adu taruk subusina sai yangkai manga sure mak nupini maksu Imphal East tagini adu akon bagi tare subusina sai kunthra gani thoi subudangai maksu nupini duga mahakna Imphal East tagini mem ayamana COVID-19 positive oikiduna ngasi laikhidribisi Imphal West amasum Imphal East na namna oidi aduga laikhidraba miyoi singsi rims ta miyoi ani laikhidre amasum Zenims Hospital amiyoi mangani laikhidri pusipuna aduna apun boina Manipur COVID-19 na positive oikiduna lehan khidaba sikhiba miyoi masingsi saniga yangkai ga taruk sure adugo ngasi COVID-19 dagi pharaktuna negative oiduna research tokiba apun miyoi masingsina ngasi gi oibada saniga nipani hainasu press release na makata na fugdurokli makasa tharak point atopa maruiba pawkhram myam da share tawjage makasa tharak point atopa paw manam hiyangai thanil amamba tha Manipur uroi Sai sigi aroiba amamba tha lunar script 2020 worksing gi thanil ni thokaba numita thokli numit asi atia si laisil nongphai thangdrabasu India dadi amamba tha mapung phan uroi haidi Europe Asia Australia North America South America Pacific Atlantic Arctic tagi mek seng amamba tha ugani haidi amamba tha thokpagi matam India gi pungphamda nungthul pung amaga minute aniga second kungani thoi aduga nungthil pung mangaga minute kungo homdoi second kungani thoi da loigani Hindu lining satpasina nithokaba numit khawrang na ngainari hiyangai thanil numita Kartik puja aduga Guru Nanak Jayanti su tari haina su pauksesna makata na phongdorakli yamna nungaitaba thaudo amana MiG-29 trainer jet kaikre MiG-29 trainer aircraft amangrang numidang wairam Arabian Sea mangkre Indian Navy gi aircraft asigi pilot amadi rescue tawre aduga ani suba pilot adu nongthak aduga laikhara kan thiri haina Navy gi pawdo hairi thaudo asiga mari lainabasing high level inquiry tawnana ba yathang thokre Indian Navy gi field MiG-29 K fighter aircraft 40 hena Gawada base tawduna leibani aduga INS Vikram Singh sai amagi manungda MiG-29 K aircraft ki Marai Baktiba Taudo Ohum Subani Say Sigi February Tada MiG-29 Ki Ama Gawada Usigna Tengai Bada Kai Kibani Mamang Sagi November Tada MiG-29 K trainer aircraft Amasu Gawagi Kungung Amagi Manakta Kai Kibani Hansu Pauksisna Makatana Fundurakli Makasa Trakpoina Topa Maruiba Paukra Manipur Pumba Numidang Pung Mangadagi Ayupung Mari Faba curfew Tamkre Nasasu Maman Share Tauzakarabani Tawutabu Mam Maruiba content kram yawbana mayam damu muhanna share tawjage State Disaster Management Authority na khannaraba matungda masigi chairman gi capacity makhada Manipur pumba nungthil pung taruk tugi ayuki pung mari phawba December tha loiba phawba curfew thamle haina lauthokre numidang curfew athing ma manungda tangai phadaba thabaki sathok chasin tawba
पोस्टै होनबा ट्रकसिंग अदुगा मथौ तौबा ऑफिशियलसिंगददि कोमथोकनी हाइरी मियामगी अमदि चटनबीगी थौरमसिंगदि इमुंग मनुंग खक्तना पांगथोकपा यागनी अदुगा मी कुंदगी हेना तिनबा यारोय निंथौकाबा नुमित थंगाल कैथेलदा दुकान फंबसिंगना फिरोल खुंगुप स्टेशनरी स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिकल मैट्रेस अदुगा कार्पेट योनबा हांगबा यागनी पौना कैथेलदना लगेज एंड बैग स्टेशनरी ज्वेलरी कॉस्मेटिक फोटो मैट्रेस अदुगा कार्पेट दुकान हांगबा यागनी लेबा पोपु नुमिता थंगाल कैथेल फर्नीचर एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स मोबाइल फी सानबा लंग योनबा दुकान हांगबा यागनी पौना कैथेलदना नोंपोक थंगबा सरुकता फिरोल फी सानबा लंग साइकिल इलेक्ट्रॉनिक ड्राई क्लीनर फर्नीचर हांगबा यागनी युम सकैसादा थंगाल कैथेलदा हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग टाइल मार्बल मोटर पार्ट्स टायर बैटरी हांगबा यागनी पौना कैथेलदा नोंसुप थांगबदा फिरोल अदुगा आई ग्लास हांगबा यागनी सगोल सिना थंगाल कैथेलदा फिरोल खुंगुप स्टेशनरीज स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मैट्रेस अदुगा कार्पेट दुकान हांगबा यागनी पौना कैथेलदा लगेज बैग एक्सेसरी ज्वेलरी कॉस्मेटिक फोटो योनबा दुकान हांगबा यागनी इराय नुमित थंगाल कैथेलदा फर्नीचर एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मोबाइल फी सानबा लंग योनबसिंग हांगबा यागनी पौना कैथेलगी नोंपोक थंगबा फिरोल लंग साइकिल कंप्यूटर ग्लास एंड प्लाई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राई क्लीनर फर्नीचर दुकान हांगबा यागनी थांगजा नुमित नोंसुप कैथेलदा फिरोल स्पोर्ट्स अनो ग्लास योनबा दुकान हांगबा यागनी थंगाल कैथेलदा मोटर पार्ट्स टायर्स बैटरीज हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग टाइल्स मार्बल दुकान हांगबा यागनी नुमाइजु नुमित थोंगलोनगनी हाइरी कर्फ्यू मनुंगदा हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स क्लिनिक्स डिस्पेंसरी अदुगा केमिस्ट अदुगा फार्मेसी सिंगदी अथिंगबा लैरोय हाइनसु पाउक्सिएसन मखातान फुंगदुरकली लोशिलकपोइना मैम कंटेंट मसांग खतंगा शेयर तौजरमगे यामना नुंगाइबा पाव मना मैम इम्फाल जिरीबम हाइटवेगी फॉलन ब्रिज इरंगी सिगी कंस्ट्रक्शन तौनबगी दमकता यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जीना अपुनबा सिनफम 41.88 crore सैंक्शन तौरई है मैम नुंगाइबा पाव फंगे अखोगी सिसकी पोस्ट से अखोगी ऑनरेबल अखोगी मणिपुर चीफ मिनिस्टर बेरेन शेयर तौर पोस्ट थकलप पाव मैम अदुगी हराब फोंदोखरे अदुगा मखा चथरकपोइना अतोप कंटेंट मचांग खतंग मैम हापसरमगे मणिपुर की नेशनल हाईवे 37 मैम मतम कक्तबा इंडिफिनाइट ब्लॉकेड तौबगी पाव फंगे मैम शेयर तौजरके जॉइंट स्टूडेंट बॉडी ऑल इनपु स्टूडेंट यूनियन लेंगमाई नागा कातिमाई रोंगदी रोंगमई नागा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर एंड जेमी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अपुनबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसना मैम नवंबर तांग 19 दगी मिडनाइट की मतमदगी मखोगी प्रोटेस्ट हौरगन हाइरी अखोगी स्टेट गवर्नमेंट तमेंगलोंगी हेल्थ केयर फैसिलिटी की ओइबा मखोगी पोचै पीबदा एड्रेस शॉर्टेज ओइबा अदुगी मतंगदगी मैम सिकी नेशनल हाईवे 37 ब्लॉकेज से तौगदबने हाइनसु पावगी सोर्स न मखाताना फोंदुरगली अदुगा मैम अपुन बोइना सिगी मरुइबा इपाव लैरगे सोइदना अपडेट मो पिजरके अदुगा हौजिकी ओइना ngasi गोइनादी मतांग साइड काइनरसी है अयु मतामो अनौनौ इपाव सुंखुगा चरकाना मैम नु शेयर तौजरगे थैंक यू